Yedru so na ebra so say yedi nkobo na nkomo aye bedie ne yapomode ho nsem wodim se dua wada se ne agi adwa bebi abenya du papa bebi akwa abenya yaresa ne yapomode ne ho na ye kyerewo na kai se wo hia me a wo befrɛ me anno kyerewo aba adwa se wana nkomo aye ba bedie no me ne adomo akyede mpanimfo Grace Gift mpanimfo na me no mo etwetwe nkomo nti sa brief dua ma say me ma me Grace bodu na nkasa wo ha na afa so yankasa yade nyina akosia eja for wo mo atena se benifo mo achema mo akwaba na empombo kodi nyame ado yede nyankopon ase yenso ye hoye pa adom krono ane kraye mami Grace ni Grace Gift hon komo kakra yenim se bosumi bia bifofro ba adom achede ne wo ho enti se muyi niam pia ni currently dia he na trend meda wase bebre onyankopon hirawo na afi so mada adum TV for so ase onyame hira mo ate se obi hu mi ache kra de obesi afa phone se o de frame me fe bebre na se de pesa Africans hu ni se ewu na doso mesre Africans mina kra mebu nkotodwe apamacho because ewu no adoso etoda meet na sidin na mahwe Garden of Eden na mahwe godua na ewo ho ensu a enam ho enua na esisi honom ukai Bible otimu say from Middle East to Egypt ni nyina no Africa na ensu yiri no na ma gold ni ye de ebedi fom yenhwa ade hunu say abrochiefo na ye kofo mu no gold no omu obi ana mineral substances are Africans ye wono wobi ana enti ye den ne de nipa ewu sei na wotena se na aka se nipa ewu a na wo nipa atena se aka akiro se population adoso wobi sai civilization na waka ne se basa yakọ school na ne nimade no na wakọ hospital doctors who diabetes very good also what diabetes sometimes na me busa say you musa questions about our health doctor ampache wo what type 1 and type 2 also what type 1 doctor eyede pancreas needs me provide insulin no enti doctor meye den na me pancreas et ma provide insulin that's it the pacho dey make etiefo tie me pa yes eyede ye call ye nya kan diabetes na ne ya fa ye bag ni ko fia ko su pa professor ne aka kire ne say the pancreas intimi provide insulin na doctor ma na edro na odi ama no okocheke side effect a ebekum ni bema edro na edi ama no okocheke side effect a obetimi ma na ni afra edro kro na ano ebedru be obetimi nya stroke edro kro na obetimi nya hypertension wutiri mu odi to the sense say ya anwira nkwa achiri pancreas na asay no sa organs na akwa attack no organs ni nyina so different organs nese droba ko na abenom no ba attack sa wo organs we nyina ba ko asay be wi asay na nan na abese ya na ye num de onipa refri ni say se me hia vitamin B1 na bete mama my pancreas na provide insulin dia vitamin B1 no ewa ahaban be mu Bible no so akase eni ahaba ne ya ni aduaba no ne fa ha ne sayare enti wo fa pa yetina vitamin B1 wom avocado very good yes okay na onipa dasani etho na de ana me ya ne say otimi trans no relax ye de yesi efie diabetes so ma me obi me papa nso obi yesi de amesu meja bi mpacha wo ma me yare nya wo yare o papa ne yare enya wo yare enu ntina na manfo dwene se Dr. Grace Badwam ne bibi na edwuma fa hwe na ye adwuma baba no omko hospital no doctor simen nyu moja nan bi doctor simen dey condition mu bi doctor simen didi late bi afi doctor church on ma bebre amendi oba fie no me doctor say me yare me din sesawa me din kontomre ne nkwan hyehyɛ ono na agya idi ne mane ni na wagya idi na o mane di ne yare no ombenya na se ni nyina wase ye ho nkyerɛkyerɛ ma wo se woni wo fiefo nyina bo bi akoban doctors ni tua wo no tua wo nyina so obi benya bia na se wo wudi na wantua wo ma no so di ombedru wo mfie no se no ayade da so wo fie ho okay yes ni pase mo ma yenje eniema obo ade de ma ye no endi eya na ye meja se wo bi wo ho no ma
one kasa no insulin needs me providing normal name cells man kasa entimi enye adwuma eno sa no obusa obi say me patcho no sa phytochemical be na mhia also we nya chromium gene keke ebeboa ama cells no etima peke ama when energy oni petri mo din to the sense mesra we are seman Ghana my Africans say apart from Herbal bibia no our system we wonim na se bibia ye na wo pe ano pomosibra enka wo pe baabi a wo kɔ a ye be kyerɛ o sa ne me na enye se makɔgye aduasa bag me no me gift ena ma grace gift oba honom na ne ho tɔ ne sa na obi tinche pass ma me yisu aduro because grace gift aye dwuma for 11 good years udru hwa still ni pegu ho obi wuti me tɔ no se still pese me no ha menro hwa anti akoso ate we o ka se onkoto and sorry, 10 times obetini. Oh yes. And then about what 24, 30 years old person to creating. I be your Mrs. Yen Yano, a drone of autonomy yano, a coca asaba. Yeah. Mrs. Nasan, ya said, Drew, Miss Yaka side effect, Chawa. I thought Diana beat him to painkiller, no mamma search or search ya. And why side effects a hallucination. No, what's your say? As I doctor, it's my marriage members. I drew now, won't never I didn't know, fight the how no. Na wo se ko pe bisa dia be ka ho amenkwa akosia fa bi to aso ne yanko numbers no yan fa numbers se be bia do bi hwe na wo ko numbers but your number doctor ankasa number 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0246 518 003 0246 518 003 and it was 0244 126 123 0244 126 123 for number okay me pesa Africans who say civilization has been a curse to Africans and the bieno aye no me Ghana ama abibre mama no so me swear yeah Trasidin near the late Kwashiga. Otna Simu say, Africans, ye would into a co-cry friend Dimona, ben Israel. Kobisa almost say, a dear in almost yintia. Obinya 120 years on him Fradaka. Obinya 100 years, sir, won't nima dear friend Fradaka. I almost I said, church, or moon, and no. Sesa spray ni nyemeni nyomo fa bi ngo moduane so omudi natural food obano odi aduaba be by culture center and tree of life yeah ko sisi o na amafo jejina se aba ba ko teto na wo de tu nso mo no ma phytochemicals kutanya agro oba ye no nya me fa de kransie no free mu a eti enne no de na ye je atete no ka be ka se ja ko finum wawo no just wo kire kwa wo nanso enne obi akodwan ni ku na wa dwan no ni kunu wa ye be man be 500 million ni ma me we be man say enu nti ni kunu yare wo se ko pa natural food se ma ni kunu no o hwa ya onu ntu kunu ebe unu wonye sta wenya 50,000 ya na de mesra wate mo maye ni na ho ni nsia de ade bi wo ho emo ampe enso mpe asase mpe enso ye nipa ye di yes so ye wo celebron ye wo nyansa the reason twitwa wo be go se aponche onwe because yankopon kire ne se onwe haban eno na aponche bewe yeah me pa che wo twitwa roba fa gu nsu ani o bi be go sa oni ni twaka ona na yankopon anfa ama no me pa che wo fa roba sha asase nim sa araba no na die be nti na meme ne wo ye de roba ebo banku ye de kata mo so na meme ne wo ye de kokogu robem abra na nanom na ne say abagini bre no mo de kokogu krem na dokuno no sa body haban na ne de bodokon e folic acid e de be nti ne wo de rubber chichire ho asa de body haban na age Mami Grace na bi sa niema no intanya na 10 years on cancer na ye de hye niema bebre he dey hwe Grace gift e be hu that's bebre nyame shiro Grace gift ewo New Achimota Petroleum. Okay. Ebe Family Life International School. And the Kumasensi Oshim School Junction. Waka sope
Herbal clinic na na asante hema bebie na obi abechiro na na dance so ne say wo de wonji ndi se sa ya we na ye wo no ho beto a ne emeto nchia ya na me straight here for say okọ hospital be abisa questions about your health e ho hia me pa wo de wonni ma de kra pe wo na bi eni wachi me so edura doctor na de ma wo no busa ne question say doctor stroke edura wo de ma mi e koye dey me pa cho e de ne wom say Herbal say edura bia no mami en check your side effect. Yeah, that's dry. They might you who say the phone number need to dry last. 0543 320030 0543 320030. The last number is 0546. There be 0246 518003. Me patcho free. The bra Grace gift Herbal. Na ya rebi akwadrobia me catch e tunche o bra. Beju ma o beju ayaresa. Ya me shira. E no na che say Grace gift for na ye ne wo mo atwetwe nkomo. Ma me Grace bo de na ono akasa aba fidua mo ase na afia akosi Japan aka ye dan ye wo batel ye ba de aka che betwa so enkobe. Na me fia nso a